Buka e bidiwa Bones. E kwadilwe ke motlotlegi Chenjerai Hove. Ha ke itse go bitsa sefane sa gagwe ke sa Setswana sa ko Zimbabwe. Hove ke nagana ba re ke tlhapi. Buka ya gagwe e nkgatlhela gore e kwetswe ke rreo, ke monna. Mme moeteledipele wa buka ke mosadi. Ka mokgwa e kwetseng ka teng, ke ne ke sa dumele gore e kwetswe ke monna. Ha o ka batlana le buka e o le mo Aferika Borwa, go thata gore o e reke. Jaanong ke rekile 8 books. Ke rekile ka di 14 tsa Ngwanatsele ngwaga o fetileng, e gorogile gompieno tsatsi la ntlha la Tlhakole. Ke rekile 1 pound, 20 rand. Ke patetse mo tlase ga 130 total. Gore ke kry buka e ntle e. Bona ka le ntle. Yes. Ke di jele. Ke na le kgatiso ya 1988. E na le ditsebe tse 135. E khutshwane. E monate. Monate tota, tswina.